Najljepši pozdrav, dragi Balkanci. Iskreno se nadam da ste i vi i svi vaši dobro i fizički i mentalno. Jer živimo u takvom svijetu kakvom živimo. Nažalost, ovdje se radi o bitci protiv čovječanstva, protiv običnog čovjeka, protiv moralnosti, protiv svega što je dobro. I morat ćemo učiniti nešto po tom pitanju, morat ćemo se udružiti, morat ćemo shvatiti da je jedina podjela između ljudi na dobre ljude i na loše ljude. Budimo na strani onih koji su dobri i pobijedit ćemo. Zlo nikada nije pobijedilo, pa neće ni ovoga puta. A evo, počnemo ovaj video sa iskrenim žaljenjem zbog svega onoga što se događa globalno, a naročito zbog onoga što se događa na području našeg dijela Balkana. Prvenstveno pri tome mislim na nedavna dešavanja naročito u posljednjih mjesec dana i u Srbiji, u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Iskreno mi je žao da vidim šta se to dešava i šta rade običnom narodu. Veoma je očigledno da se radi o borbi protiv običnog čovjeka. Pa evo, protesti u Hrvatskoj čisto za slobodu. Ne znam kome to više nije jasno. Radi se o slobodi čovjeka. Želi da nam oduzmu slobodu. Slobodu kretanja, slobodu izbora, slobodu na kretanje. Da budemo jasni, ne radi se ovdje ni o kakvoj bolesti, jer da je bolest u pitanju ne bismo imali recimo isti broj umrlih kao i broj umrlih od posljedica gripa recimo globalno. A isto tako ne radi se i o njihovoj dušebrižnosti za sviju nas. Nema logike. Možete sami da zaključite logičkim razmišljanjem da nema logike da se neko vakciniše svaki 6 mjeseci. Zašto? Nema logike da se ljudi dijele zbog slobode njihovog izbora, niti da oni nemaju pravo na slobodu izbora. Znate da je sve ostalo nema logike. Živimo znači u nekim posljednjim vremenima, zaista gdje je moral dotakao dno, a gdje je sve što je loše, gdje se izdiže sve što je loše. Čak se to loše i slavi. Pa evo još jednom da kažem da zaista suosjećam sa našim narodima sa naših prostora i podržavam vas maksimalno u vašoj borbi. Podržavam Hrvatsku u njihovoj borbi protiv oduzimanja slobode i porobljavanja čovjeka. Apsolutno vas podržavam. Isto tako podržavam i srpski narod. Evo, napad čekićima i motkama na građane. Gledala sam te snimke i žalosno, zaista je žalosno. Zakoni o eksproprijaciji koje žele uvesti i sve ostalo, oduzmanje znači imovine čovjeka, oduzmanje sloboda čovjeka, slavljenje kriminalaca, kriminalna vlast i sve ostalo, zaista žalosno. Evo vidite vi to, znači idu bagerima na običan narod, golorki narod, gaze ljude, čekićima ih udaraju, motkama, žele ih jednostavno porobiti.
da narod nema pravo na slobodno razmišljanje, narod nema pravo na... Da, vrlo žalosno ovo vidjeti. Ili recimo evo ovaj snimak ovdje. Zaista žalosno gledati kako huligani napadaju običan narod. Pogledajte to je tako žalosno. Evo vidite, sad su oni tu užas. To je najžalosnije, evo vidite šta se tu dešava. Kaže, građani Šapca pitaju vlasti zašto nasilnici nisu uhapšeni. To sam htjela da vam kažem, znači, nije to nešto karakteristično samo za te naše krajeve. Evo, to se sada pojavilo i u Americi. Jednostavno, kriminalci, neki od njih su pušteni iz zatvora, neki od njih su na uslovnim kaznama i dalje pljačkaju i dalje rade te neke svoje kriminalne radnje i što je najgore, ne budu kažnjeni za sve to. I primjetan je porast kriminala u Americi, primjetan je porast broja ubistava isto tako. Evo da vam pokažem u ovom članku od Guardiana, kaže se da je nacionalna stopa smrtnosti, ubistava, porasla za oko 30% u svim regijama, u svim gradovima širom Amerike. Znači, to su statistike iz FBI-a. Da se stopa ubistava povećala u Americi za 30% u 2020. godini, a isto tako i u ovoj godini. Evo vidite, ako ukucate crime rate in USA, što znači stopa kriminala u Americi, po izvoru FBI-a, u Americi se stopa ubistava povećava u 2021. godini. Piše šta stoji iza naglog porasta ubistava širom Amerike. Jednostavno se ti kriminalci ne kažnjavaju. S jedne strane zbog mandata, odnosno obaveze vakcinisanja u državnim strukturama i u policijskim strukturama, veliki broj policajaca je ili dobio otkaz ili su dali otkaz, a situacija je bila takva da je i onako bio manjak radnika u takvim strukturama, znači imao manjak policajaca. A evo sada šta se dešava jeste da su jednostavno te neke mafijaške strukture počele da ti neki ulični mali kriminalci počeli su da pljačkaju neke renomirane prodavnice u Nordstromu, recimo. Evo vidite ovdje na ovom videu. Organized operation, people sprinted to waiting cars carrying bags full of merchandise from Nordstrom's in Walnut Creek Saturday night. I saw people running down the street. I probably saw 50 to 80 people in like ski masks, crowbars, like a bunch of weapons. In one dramatic scene, a car veered around a police SUV to make a getaway, but another officer stopped him with his gun drawn. 3 people were arrested. All are charged with robbery. One of them is also charged with being a felon in possession of a gun. NBC Bay Area has obtained a still image from a security camera inside Nordstrom's during the robbery. A company spokesperson says 5 of their employees were injured. Police saying at least 3 workers were assaulted, one with pepper spray. Znači, šta se tu dešava? Jednostavno su počeli razbijati izloge tih skupocijenih radnji i pridružili su im se čak i drugi neki ljudi sa ulice. I uzeli su sve što su htjeli uzeti iz tih luksuznih prodavnica, a ono što je najgore jeste da se sada sve više govori o tome da kriminalci to rade sve više i više jer nemaju posljedice nakon
nakon takvih nedjela. Jednostavno, tužioci ne rade svoj posao, puste ih ponovo na slobodu. From San Francisco, DA Chesa Boudin, to those orchestrated mobs of thieves who hit stores in Union Square. Now, in the last 45 minutes, Boudin announced that 9 people arrested will face felony charges. Those thieves broke into Union Square Friday night all across stores. 9 stores targeted, much of it caught on viral videos. Among the stores, Louis Vuitton. Da, evo vidite šta se tu sve dešavalo. Međutim, nakon toga, to je bilo prije neki 12 do 15 dana, nakon toga, evo, tužioc rekao da se to neće tolerisati i na kraju nisu oni nešto tu odgovarali uopšte, što je veliki podsticaj za sve druge da se počnu na isti način ponašati. Are in many cases just out of control, much bolder, and in some cases they're actually organized into rings that fence the stolen merchandise. What's more, they often don't fear going to prison if they get caught. And take a look at the cell phone video. 2 men in the Granada Hills TJ Maxx store Monday afternoon. They'd grabbed dozens of items each and just walked out without paying, with no apparent concern for hiding their identities. Evo vidite šta se tu recimo desilo u jednoj od prodavnica u Americi, u TJ Maxxu u nekom gradu. Ušlo su 2 momka, uzeli sve što su mogli zgrabiti i jednostavno su išetali iz prodavnice i kaže, evo, izvještavaju da se uopšte nisu brinuli zato što će njihov identitet biti otkriven. Rachel Michelin heads the California Retailers Association. There's always been shoplifting. What's different, new or different now? I think a couple of things are different. Number one is people are recording these crimes and they're going viral. So more and more people are seeing it and being exposed to it. And number two, I do think it's just being more brazen. We saw it in San Francisco last month in this video that went viral. On a smaller, more tragic scale, a clerk at a Rite Aid was shot and killed just last week in Glassell Park trying to stop shoplifters from stealing. I evo što se tu dešava, čak i ljudi, zaposlenici bivaju upucani, jednostavno kriminal raste i ovi kriminalci nisu zabrinuti za to da otkriju svoj identitet, da jednostavno ušetaju u prodavnicu, da pokradu robu, da izađu isto tako jednostavno, jer nema nekih značajnih posljedica. Evo, jedan od novinara je na pres konferenciji Bijele kuće postavio pitanje u vezi tih aktuelnosti. Up 113% in Minneapolis, up 38% in Philly, up 22% in Chicago. On kaže, spominje koliki su procenti povećanja ubistava u pojedinim gradovima. Evo recimo u Chicagu 113%, za 113% su povećana ubistva. Just to clarify, the White House's position on this is that is mostly because of guns? Well, first, I'm not sure what data you're looking. Evo i sad on pita da li vi mislite da je to zaista zbog toga, zbog, ne znam, porasta u korištenju pištolja. Looking at, but I think what we can, most data that is out there shows that there's actually been a rise in crime over the course of the last year since the start of the pandemic, which actually predates. I naravno uvijek se krivi pandemija za sve, pa tako i za ovo, a niko ne kaže da taj kriminal, te kriminalne radnje prolaze nekažnjeno i da je zapravo to jedan od velikih razloga zašto se sve to događa. Sad, evo da prijeđemo na našu BiH, na moju BiH. Spomenula sam da mi je jako žao zbog svega onoga što se događa u zemljama našeg Balkana, na našim prostorima, a posebno Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija. Pa da se naravno dotaknem i Bosne i Hercegovine. Znači vidjeli smo borbu hrvatskih građana
Vidjeli smo borbu srpskih građana u Srbiji protiv nepravde i nepravednog režima, a istovremeno imamo i borbu BiH građana koji su u vijekovima živjeli zajedno i koje su nažalost političkim putem i sa pogrešnim političkim vođama zavadili. I evo, nakon jednog užasnog rata kroz koji smo prošli, sada se ponovo priča o mogućnosti rata u BiH. I ja sam prošla kroz taj rat, bila sam tinejdžer za vrijeme tog rata i bila sam za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini skoro 4 godine i znam kako to izgleda, ali evo iz ove perspektive, sada kada sam puno starija i nakon mnogobrojnih iskustava i brojnih informacija koje sam dobila kroz razne izvore informisanja, mogu da kažem da je moje mišljenje da zaista smatram da narodi sa balkanskog prostora, našeg dijela balkanskog prostora, obični ljudi, mi svi, i Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi, zaista želimo da živimo u miru i zaista želimo da imamo jednu pravednu vlast i da imamo dobro susjedske odnose, da se međusobno volimo i poštujemo. Ja mislim da je to želja svi u nas. Međutim, niko taj obični narod zaista ne pita šta oni žele. Tako da mislim da ni u onom prošlom ratu niko nije pitao običan narod šta zapravo oni žele i zapravo niko nije vjerovao, pogotovo mi u Bosni i Hercegovini, da će doći do rata. Ali evo sada vidimo da se interesi velikih sila, velesila, slamaju baš u Bosni i Hercegovini ili prelamaju u Bosni i Hercegovini i zaista priča se o mogućnosti rata. Znači, već u okviru zadnjeg mjeseca imala sam osjećaj da je malo stala ta tema, znači prvo je bilo mnogo govora o mogućnosti rata, pa je došlo do neke određene pauze, pa smo se nekako osjećali donekle sigurno. I evo sad ponovo se govori o mogućnosti rata u BiH, što naravno nije dobro za cijeli naš region, jer to bi neminovno imalo veliki, ogromni utjecaj na sve susjedne države, čak i na cijelu Europu, a da budem iskrena i na cijeli svijet, jer su na neki način strane su podijeljene kada govorimo o globalnim silama u BiH, jer jedna strana je na strani NATO, a druga nije. I tako mislim, lako je zaključiti o čemu se tu radi. Definitivno ne bi nikome bilo u interesu da dođe do takvog nečega i svi bi definitivno bili na gubitku. Odnosno, ko bi najviše izgubio, izgubio bi običan narod koji bi izginuo. A evo, to i jeste cilj ovim globalstvima, da nas bude što manje, pa na bilo koji način da to postignu. Bilo zavađanjem običnog čovjeka, običnih ljudi, huškanjem jednih protiv drugih, bilo stvaranjem podjela bilo koje vrste, da li je neko crne ili bijele kože, da li je neko ove ili one etničke pripadnosti, da li je ove ili one vjerske pripadnosti i slično. Sve što mogu reći je zaista imate moju punu podršku. Vjerujem da će narod pobijediti. Jednostavno ne vjerujem da će zlo da pobjedi.
I kao neka zadnja poruka za ovaj video htjela bih reći da imate na umu da je noć najtamnija pred svitanje, a zaista ono o čemu mi svjedočimo sada jesu neki posljednji momenti gdje se nastoji iskorijeniti svako dobro. Međutim, ljudi su po prirodi dobri ljudi. Većina ljudi su dobri ljudi i najjednostavniji dokaz za sve to jeste to kako ljudi kada dođe do takve situacije da je u pitanju život čovjeka, drugog čovjeka, uopšte ne biraju i ne gledaju ko je on. Oni ga spašavaju, instinktivno ga spašavaju. Čak kada je u pitanju život životinje, imate brojna iskustva i dokaze u vezi toga kako su ljudi bez ikakvog razmišljanja, skočili u nabujalu rijeku ili slično da spasu neku životinju, bukvalno rizikovali svoj život. A isto to čine i za drugog čovjeka. Tako da vjerujem da se veliki broj ljudi probudio, jer ovo jeste vrijeme buđenja, i da se ljudi i dalje bude i da ćemo na kraju sigurno pobijediti. Some heroes take the time to help the elderly. God warns people to stay back from the edge. Will no one help him? Luckily, one animal lover quickly jumps down and helps the dog up just before the train arrives. Would you have put your life at risk to save the dog? Let me know below. This young driver notices an accident on the adjacent road where a car is on fire with some occupants still inside. He doesn't hesitate to cross the carriageway with a fire extinguisher and puts out the fire just before the fire brigade arrives.
prirodi je čovjeka da volimo jedni drugi. In St. Petersburg, Russia, a couple are driving along the road and notice an elderly woman stopped by the side. The young woman hops out and helps her climb up the slippery curb.